CM da kihanba phare social media gi khutang da CM hatkani haina kihanba naha mangarang numidang pung nipan makai tabda chuchangpu police na phara naha dudi pomin thang hokif alliance PM rudo haiske sei taraga mapan apu lekhidraba saigin hokif kawi chuchangpur gi gelmon village ta leibani tha sigi kungamanga da ma Facebook account ma sagi marol minister hatkani habu wahi iduna thagalakpadagi police na case ma lakhotkibaga loinana ngarang numidang police na phagatkhibani hairi ngasi ayuk phongkiba tongan manipuri sifong sing amasum thokkiba thawdo wathok sing dagi maruoibi I paw sing khongasaraga manipur top channel gi mekedi gi miyam da thamjagi ahanbada map semdoklaga forest ki lamda pata pibada sienaba miyani phare asaba pata paiba miyoi nifu ko humdoi amasum enclosure kun masakhang tokle waitho protected forest area da hana leijari ba map khotoklaga pata pisilambagi thabak da sienaba Revenue Department की official ani police na phare taraga taret sobok revenue village punna asaba pata nifugu humdoi amasum enclosure kun masakhang dok pangamle mafam adugi leizari ba map adu semdok sadoklaga miyoi kharada sasinaba pata pitholamagi damak police na fogalaba miyoi singa dudi SDC lilongi office ta mandal oina thabak toramba housingna nungba da transport okraba lilong kaithel khongdigi MD Alauddin amasum Directorate of Settlements Heads Draftsman on the Tabak Toramadigi Kumza English in the Taragani Pana Tabak the Potakrava Sinjamai Guangma by Gavati Lekaidigi Soivam location hani MD Alauddin Nangarang Lilong Police na Pagat Kibani Eduga Soibam Lukena Lampel Police na Pagat Kibani Makui Animaki Matak Air Fire Lakolaga Makata Natizan Bagi Tabak Satari Hari Secretariat South Blocky Conference Hall Deputy Commissioner Thawal A Subhash Chandra Director Settlements P Gojendra Singha yauna pangthokiba paw mifam amada Manipulenga ki Secretary Revenue and Khadabarta Singha na pawmi singna hai se Minister Nongthongbam Biren lamda masida lam khopsiliba yum sajinba mari leina authority khangandana pata pisilamba kya gi matangda akanba drive setaki Salibase sigi April kungo humdoi se Minister na khongjom degi thorom yaururaga halakpagi lambida waithauda sing tem khairaga yum sajanba lambi ani ki marakta yum sagatpana singba kayagi thengnabadigi mai hauna sawbuga loinana asengma ma khangdoknaba mari leinaba official singda thijindana ba khankhibani Chief Minister gi akanba pokta matungina maphamadu da Directorate of Settlements Department of Forest Deputy Commissioner Thawal gi makhada SDO Lilong SDC Lilong na thijin humjin bagi thabak chathabadagi Ariba land record sing kumza English singa masama pan humfuga mari ki map tagi hauraga yingsilaba matungda map ta kholaga semdoklamba protected forest ki lamda mari lena ba authority ki ayab yaudana asapa pata pisilamba thingnare asigumba map khota laga semdok sadokpegi thabak chathaba dur sienabane haiba revenue department gi staff ani police na fogale makoi gi mathakte FIR lakholaga makhata na thijinbegi thabak chathari bane haki Hauzik taraga taret sabo revenue village asigi manungna thijinba matamna mari leinaba authority khangandana sasinaba pata nifugu humdoi pitholamki loinana maphamadu lam khopsin mamiyoi kunsu thingnare makoina pitholamba lam asi sawrakna lam acre taraga turuka point mangarom park sawba lamne hauzik maphamadu sasinaba pata pitholambagi wafam nakai Sengba loinana lam khopsilaga yum sajinba kaya khangdoklabanina mari lenaba department sing punna phaminaraga makhataba eviction process sathanaba thabak lengana satharangni haki makhatana mari lenaba department singa tanaraga punna thabak tawminaraba masu logi makhataba khongthang lakhanaba khanari drive asi manipur gi mafam kara park sana sathari Moirang sathaba drive tasu sasinaba pata piramba thingnare masiga loinana langol area da su drive asi leptana sathari masida aranba yoramlabasu madulogi matungina makhataba thabak lokhatkane haki Director Settlements P Gojendron hai hanadigi lairiba map asida blade kumbana khotalaga muthalaba matungda amuk semdokpaga loinana pata sajilamane map sahumlom yek thokpana map yankhai romdi makoina Khota laga semdok laga map saniga yankhai romdi semdokpa ngamlam khidabani makoina lam asi semdok laga pakthok sakthok halamba kaya yauri loinana record ta sanabi yauri mafam yamada department na thijinbada matam sangmani yamna tholakhigani waithaugi oinadi sapsaba mas ama tholakpa asidagi ngasi miyamda phongdokpani haine haikhen su pausna palakli atopa pawamadana makti hawkif kaisum sang yokre
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिंग मनुंग अमा ओइरिबा फेसबुक ता वाकाय कया मरुम थगलुबगी दम इम्फाल पुलिस स्टेशन लोखट पे एफआईआर मगी मखादा दिल्ली दगी फारग ngarang इम्फाल पुरखरबा माक थामा हॉकी कैसुम संग जोखरे पुलिस तगी फंगमा पाउन हाय माक ngarang एफआईआर मगी मखादा इम्फाल वेस्ट की डिप्यूटी मजिस्ट्रेट खेत्रमयुम महातागी मंत्री पुखीदा लेबो ऑफिशियल रेसिडेंस ता पुलिस ना पुथोरखी नुमिदांग वैरमगी पुंग तरुक्तगी पुंग मपन फावबा कोर्ट असिदा मरी लेनबा काउंसिल सिंगी आर्गुमेंट सिंग तारबा तुंगदा माक थामांग हॉकी पीआर बोन थादोकनबा यथंग पिखी अदुबु महाकना पर्सनल बोन पीबा ngamdabadagi numit 15 gi judicial custody da remand tawkhibani pausna makhatana hai numidangi matamda judicial custody da remand tawrakpana sajiwa jela thajindanabagi pambai lekhide maduna maram oiraga hawkiba ahing Imphal police station gi lockup ta thamlaba matung ngasi ayuk pung 12 rom tabada kaisum sangna thajinkhibani माकी मथक्ता वारंट इशू लेबा मसुम तोंगान तोंगान बे एफआईआर कया मरुम लखपतुना लेबना जेलदगी हेक थादोरकपदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस मयाममन अमुहना फारबा याय हाइदे हेनसु पाउसना पलकली अतोबा पावमदना तुरेल लुफ्रे नमल पुलिस स्टेशन की मनुंग सना लेबा नंबोल कोंखा मपादा तुरेल इरुजबा कुंखिबा आंगांग नुपी मसा अहुम इसिंगना सेंदखिबदगी मखोय अहुंगी मनुंगदा नुपी मसा अमा थीबा खंगदना लेरि हाइदि पुलिस तगी फंगमा पाउसना मखातना हाय थाउदो सिंग असि नुमिजुंगबा मतुंग पुंग 12 मिनिट 10 रोम सतपरा थोकिबने मखोय अहुमना इरुजरिंगैदा इसिंगना सेंदखिबदगी मखोय अहुंगी मनुंगदा आंगांग अनिदि अकोयबदा लेरिबा मियामना कनमा ngamokhi अदुबो आंगा अमदि थीबा खंगदना लाइरखिबने तुंगदा NDRF SDRF न सिंगु टीम क्या सु लाक्तुन आंगांग थीबा अदुरा सरुयाखि लोइनरा आंगांग अदुबु फंगनबगिदमा खुंजा सिंगमदि इसिंग माइबसु मफम अदुरा लाक्तुन आंगांग अदुबु थीबा सरुयाखि हाउजु फावबो थीबा खंगदना लेरिबा नुपी मसा अदुगी ममिंग रोशनी गोलमै सै तरागमरि अपोक्पा होकापौ गोलमै कवि मखोय नुनेगी ताउसंग विलेज तगिनी थीबा खंगदना लेरिबी रोशनी माकी मनाउनुपी रीना गोलमै अमदि देवोला गोलमेग पुना नंबोल बाजार की आसानबा कामद लेदुना सेंट जॉन स्कूल दा माई तमलिबी माहिरो यामनि हाइनसु पाउसना पलकली अतोबा पावमदना थाउ लेदबगी खोंजंग संगसिलगनी एसोसिएशन लेबासिदा थाउ योलिबा डीलर सिंगी सेंदोंग कुमजा इंग्लिसिंग अनि तरागा तरेते की अहोंगबा मता लेतना थमलिबा सि अतुबा मतमदा हेंगत पिद्रबदी था सिगी कुंत्रागा मथोयदा ओil कंपनी सिंगदगी थाउ अमता लेदबगी खोंजंग संगसिलगनी हाइना नॉर्थ ईस्ट इंडिया पेट्रोलियम्स डीलर्स एसोसिएशन NEI PDA ना फुंगदोरकली NEI PDA ना IOAOD की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भारत पेट्रोलियम की स्टेट हेड अमसुम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रीजनल्स मैनेजर थाबा सिरोल मनहाय लेबासी की मियाम की फनब थाव की ममल हंथरकनब लैंगना लौखिबा खोंथांग अदु तरान ओइ अदुबो मतम क्या की ममांगदगी हौना डीलरसिंगना थाव योनबदा फंगलिबा सेंदोंग असि हेनगत पिदना लैबासिना अवाबा मदि खुदोंग सादबा कया मरु मयुगना दुन लाखली लेबाक पुंबगी ओइना हौखिबा कुमजा इंग्लिसिंग अनि तरागा तरे की अगस्त अमदा लेपखिबा डीलरसिंगी मर्जिन अदुदगी हौजिक फावबा अमता होंगदना लैदि अदुमैनमा थावगी ममलगी मतम अदुदगी सरुक अनि थोकना हेंगैख्रबनि मसिना मरम ओइदना डीलरसिंगना सेलेप थादबगी चांग असि हानदगी सरुक क्या थोकना होंगैख्रबनि ममांग तकते एसोसिएशन असिगा थाव योलिबे कंपनी सिंग असिगा क्यारक हाना वरि सानख्रबसु उवरोइसिन पुरक्प ngamdana लैदिबनि सेरासिदा लैंगाना थाउदगी लौबा एक्साइज की ममल खंगन हंतखिबा सिना अमुक के हेना साउना सैथिंग पिरि थाउगी ममल हेनगलक मतमददी थाउ योलिब कंपनी सिंग अदुदा तोंगबा नतना डीलर सिंगददी अहेनबा कानबा मत फंगबसु नति अदुबो ममल खंगन हंथरकवा सिना दि लुपा करोड़ कया मरु मंगले मरम मसिना तुंगदा सिंगबा थाउदोक सिंग सि थोक्तनबा डीलर सिंग वेबा खनबा प्रोविजन्स अमा सेमबिबा मथौताय थाउ योलिब डीलर सिंग असि लेबा सिगी सिटीजन ओइबा मरमना लेंगाना सुम येंग सांगबिदुना याइफना बगोना बसंगे डीलर सिंग असि कोविड-19 के मतमदसु असोबो थौदांग लौदुना लेंगा के मति मियाम गे याइफनबा होनदुना लाखिबनि हाइना सुपली अमरोमदना पॉलिटिकल की खुद संग नरकपदगी थंजिंग हराउबदा इरांग लाकदौरे मोइरांगी इबुदौ थंजिंग हराउबगी लमजेल मुक्ना था सिगी कुंथ्रारा पांथोकदौरिबसिदा मुक्ना लमजेल ngaknanaba लुसिंगबसिंग पुसिनरकपदा पॉलिटिकल की खुद चंगनरकपदगी लाई हराउबदा इरांग लाकदौरे हाइना थाजबा याबा मफमदगी फंगबा पाउन हाइरि पाउसिन हाइ
ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯨꯛꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯚꯤꯑꯥꯏꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ MLAꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇꯗ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ VIP ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯆꯦꯕꯥꯎ ꯅꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯁꯤꯟꯂꯥꯡꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯥꯎꯅ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯦ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯁꯦꯕꯥ ꯃꯟꯗꯜ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯤꯝ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯁꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯨꯝꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2022ꯒꯤ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯃꯨꯛꯅꯥ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯗꯕ VIPꯁꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯕꯥ ꯃꯟꯗꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕ ꯂꯣꯏꯁꯪꯅ ꯂꯦꯞꯅꯈꯤꯕ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯗꯨ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯆꯠꯅꯒꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ VIPꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅꯕ invitation ꯆꯠꯅꯔꯣꯏ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ DC SP ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯅ ꯆꯤꯡꯕꯗꯁꯨ ꯀꯣꯄꯤ ꯐꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯆꯦꯡ ꯄꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤ ꯀꯩꯔꯥꯎ AC ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ 6/16 ꯎꯔꯨꯞ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯣꯞ ꯅꯝꯕꯔ 147ꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠ KH ꯄ꯭ꯔꯤꯇꯝꯅ ꯏꯃꯨꯡ 52ꯗ ꯆꯦꯡ ꯄꯤꯕꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯏꯔꯣꯝ ꯃꯣꯃꯣꯟ ꯀꯧꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯏꯅꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯎꯔꯨꯞꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯝꯕꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯎꯔꯨꯞ ꯂꯩꯕꯨꯡꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯎꯔꯨꯞ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ KH ꯄ꯭ꯔꯤꯇꯝꯕꯨ ꯐꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯁꯣꯛꯀꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦꯡꯗꯤ ꯎꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯌꯦꯟꯕꯅꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡ 52 ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯟ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯏꯀꯥꯏꯖꯗꯨꯅ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯆꯗꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯂꯧꯔꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯀꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥꯇꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ BJPꯗ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯀꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕꯗꯒꯤ NFSAꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯄꯤꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯥꯕꯗ ꯉꯛꯄ ꯐꯥꯎꯏ ꯎꯔꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯥꯞꯇꯤꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯨꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯔꯣꯝ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯎꯔꯨꯞ ꯈꯨꯡꯒꯪꯅ ꯀꯩꯔꯥꯎ ꯃꯇꯤꯡ GPꯗ ꯑꯔꯥꯞꯇꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯅ ꯀꯦꯝꯒꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ GPꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯅ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯅꯒꯔ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯇ ꯃꯆꯣꯏ ꯇꯥꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯨꯌꯦꯂꯥꯟ ꯄꯥꯎꯆꯤꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ 8ꯀꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯒꯗꯧꯔꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ 12 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ MLA ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ 60ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ 19ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ 33 ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯣꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 30 ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ 8ꯀꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯡ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯔꯠ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯂꯨꯅꯨꯁꯨꯡꯀꯨꯝ ꯖꯃꯤꯔꯒꯤ ꯕꯦꯟꯆꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯇꯤꯁꯅꯔ ꯂꯪꯍꯨ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯑꯅꯥꯜꯅ 41 ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ST ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯒꯤ BJPꯒꯤ MLA OLISꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ इलेक्शन पिटिशन नंबर 16 of 2022 1 खुंद्राकुम असेंबली कन्स्टिट्यूएंसी करखिबा कांग्रेस MLA थोकसुम लोकेश्वर अमसुम अतोप मियोय अनिगी मथक्ता पांगथोखरिबा मिखल अदुदा BJP की मेरेप ओइना लंबा तोखिबा थांगजम मोहेंद्रोना फाइल तौरप इलेक्शन पिटिशन नंबर 29 of 2022 43 फुंगियर AC की नागा पीपल्स फ्रेंड्स की MLA लाइसियो काइसिंग अमसुम अतोप मियोय अहुंगी मथक्ता आउंग सिमरे हॉपिंगसन फाइल तौरखिबा इलेक्शन पिटिशन नंबर 30 of 2022 अमसुम 37 कक्सिंग AC की ANPP की MLA मयांगलम रमेश्वर अमसुम अतोप मियोय मरी की मथक्ता पिटिशनर खेत्रमयम केनेडी न फाइल तौरखिबा इलेक्शन पिटिशन नंबर 35 of 2022 नि नुमिन असिदा जस्टिस आंडेम बिमोल की बेंच न खननबगिदम लिस्ट तौरब इलेक्शन पिटिशन सिंगना 34 वांगजिंग तेंथा AC की BJP की MLA पाउनम ब्रोजेन अमसुम अतोप मियोय अमगी मथक्ता कांग्रेस मेरेप ओइखिबा मोइरांगतेप हेमंताना पिटिशनर ओइदुना फाइल तौरखिबा इलेक्शन पिटिशन नंबर 15 of 2022 अमसुम पिटिशनर असिमगना माकी इलेक्शन पिटिशन असिगा मरी लैनना फाइल तौरखिबा miscellaneous case election petition number 5 of 2022 30 लिलोंग AC की जनता दल U की टिकेट करक्तुना MLA ओइरिबा मोहम्मद अब्दुल नसीर अमसुम अतोप मियोय अहोंगी मथक्ता माका लंबा तौनखिबा ex MLA Y अंताज खान पिटिशनर ओइदुना फाइल तौरखिबा election petition number 18 of 2022 अमसुम 25 ओइनाम assembly constituency की NPP की MLA इरेंगमप नलिनी अमसुम अतोप मियोय मंगागी मथक्ता BJP की मेरेप ओइखिबा लाइश्रम राधा किशोर पिटिशनर ओइदुना फाइल तौरखिबा इलेक्शन पिटिशन नंबर 21 of 2022 नि
Amaramda ngarang High Court of Manipur gi tuan ba bench singna lakhot ki be election petition singi manung ni yaw ki be election petition number 28 of 2022 adu Justice M Muralinan ki base na lakhot ki election petition asi 17 lamsang assembly constituency ki BJP ki MLA Surakhabam Razian gi mathakta petitioner Arubam Iboto mina file torkhibani ngarang ko na matter asi lokhalakpada election petition asi gi amata ngairaba respondent oiriba MLA Razian gi makida council asim Mohendro Masum Shesh Dananjoina Mochinduna Salaki loinana election petition asigi makata ba royal sathanabagi dama mathang thagi taraga mangada amuk hana list taunaba direction su piki aduga justice Andem Bimol gi bench na lokot ki be election petition number 27 of 2022 gi matang dadi bench asina mamang da matter asi lokol aduna respondent sing the issue to ki ba notice adu respondent masa masa na phanglabra natragana kadai waida leiribagi haibadu gi matang da tracking taunaba ko na mari lenaba sina khanki loinana matter asigi makhata ba royal sathanaba matam su lepki panma yabadi election petition asina manga thongju assembly gi constituency gi BJP gi ticket karaktuna minister oiraba thongam bisurchen masu atopami amagi matakta pangthokriba mikhaladu lamba tonkiba sanglapam pressure petitioner oidun file torkhibani hanasu pauksi isna makhata na su phongdorakli atopa paw madana NACN gi emergency national assembly government of the people's republic of Nagaland gi ministry of information and publicity gi maikeri gi tholakpa sirol amada thasi gi kuntraga mathoi naga army gi general headquarter search the NACN gi oiba emergency national assembly ama pangthorogani hari mi famas laholo basigi tatar hamasu masigi mathakta leiba official sing joint secretary amasu masigi mathakta leiba yauna GSQ gi naga army gi major brigade amasum battalion gi commander na lusingba mihut manga amasum region singi CAO EO na lusingbu mihut manga council of Nagaland churches ki president na lusingbu mihut manga national socialist women's organization of Nagaland gi chairman na lusingbu mihut manga amadi naga freedom fighters widows welfare federation gi chairman na lusingbu mihut manga na sarugyagani sohari atopa paw madana mak thamam hokif na Myanmar gi Manipur da miyoi kya pusilakpani haiba mayek sengle mak thamam hokif hairiba nupa si Myanmar gi Manipur da miyoi kya pusilakpani haiba si yamna mayek sengle haina youth development organization phagok chaw ikhai hawang lekai gi president ke Bikram amari secretary ke Santi Kumar ani na khu yekpi duna thadorakpa sirola mana phongdorakli sirola duna makha tara duna hai narola Myanmar gi sangsilakpa mitokya sina puna nungsinana leminana masing mitamigi mariedu khaibung tahanana bo honare iramda Manipur gi puari bu ikai khumna badamadi puari ga sagonarakpa leifomlen kya bu mangthokpu gi thaba sita sauna lusing ba misal mak thamang hoki famadi mak loina basing asinani haibisu mek sengle maitena khundarakpadi gi thangjing haiduna leifam thangjinga singbu mak thamang hokifna singsep thaduna ayet apan kya phiribasi Manipur gi asingba yelhaumi nate haibani Fiba masi matam sana laksin haudrabadi iramda masi kangkong saiba madi hatna sunabana thalaba lamda mama oiraktuna sakhatpegi lamjil yawba ngamloidabegi mawongda lakani hari zero laduna makha taraduna hai social media kaya sumak thamang hoki fire ba miyasin lusing duna mitop miyan sa kaya pusilakpegi video footage kya lebak miyamna suribani maramaduna hiramasigi matang na awang bathakta Tijin humjin ba tawduna asigumba phiba masidagi kalhuna ba Manipur amadi India government na tangai phadaba thabak sungna khotkadabani natrabadi Manipur gi yelhomi sing matam khragi manungda iramda Manipur dagi mami sam ki ba haibisi soidrabani haina spali marak thana mapalam gi paukhra BJP MLA gi mayekto officer kuntrana CM na wokat khre Assam gi Kasa district administration gi officer kuntra romna wangang phajadaba madi mathau toribo officer da threat toramba BJP MLA magi mathakta sab action lokhana bas minister Himanta Biswa Sharma da ayib sirol pisinduna wokat khre officer singa sina minister pisin kiba memorandum adugi matungina ruling party de Lakipur gi MLA Kaushik Raina Assam Civil Service Cadre Singbu Yamna Hantaba Mong Tina Ngankibaga Loinana Mathau Toribo Officer Karagi Matakta threat tarongkibani
kasargi tungan bi isauna suolaba mafam sing da awat apa yengsinana bagi damak lairibu officer sing aduda BJP MLA Kaushik Rai na panchayat ki member kharaga loinana laklaga makoina tawriba thabak ta apan mapi ba horakhi baga loinana thabak tawba matamda section de mataw kramna nakoi bu thabak asigi damak khalakli bano haibani singba karemna ba ohi kya phongdokhi baga loinana thabak phajana tawdrabadi nakoi promotion ka ba phangjaroi haramki circle officer sing asina kari thabak tawribagi haibadu yengsinbigi mohta MLA madi ma ki miyoi singa thabak tawbudu officer sing asina yengsilakadra haina kiwedagi atamna thawbu sing asi satharaki boirambe masidagi hendoktuna sonal revenue circle officer Dr. Dipankar Natasu mataw kuram na ki ming mamang na Dr. haiba waisi nabribano nasana semlaga hapsinba Dr. haina yamna karemna ki masidi state asida lairiba civil service cadre khudingmaki career singnabani maramaduna minister na sigumba matik sadaba MLA sigi mathakta soidana action lorakani habigi thajaba lai hairi hansu pawsna phongdokhi atopa pawamodana alpha I da lale haijakiba minister da sokos notice issue tokre alpha I gi lusingba pares barwad lale haijakiba assamgi The Tribes and Employment Minister Sanjoy Kisan the Minister Himata Biswa Saramana Karimanong Gidama Lale Hazari Banohan Hankibaga Loinana Sokos notice issue of Rahari Minister Sanjoy Kishana Thasigi Angan Masrukta Alpha I Lusingba Pares Baruabu Uidabangang Munemadi Miamdiki Nam Haduna Sil Kongatpegi Tabaksa Tari Haina Hundunangang Krabamatung Lalobashina Pung Kungamari Manunda Minister Asina Haki Wapam Singadu Matanga Lale Haina Sing Directorabadi Tinsukia amasung Deburgar district pangthokpa public function singda boycott tawgani haina warning piraki madugi matung ikan kanadana tha asigi taraga manga minister Sanjoy na lalholuk asida lale haina singdokhibani mahakna numit adu phongdokiba state asigi minister Himanta Biswa Sarmana alpha aiga wari sanana bo honariba aduda akaiba pihaningde naha oiribasingna mayum thadoktuna laholubasida yauribadugi matangna wapum khara phongdokhi maki wapum aduna laholubasigi lusingba pares baruada akaiba oirabadi ai madugi damak lale haikibani haina su pausna phongdorakli amaromdana graduation thoramda nungoi kapadu nupa masa ama yaunu miye ahum sokle US ki Hawaii state ki capital city Honolulu da pangthokiba graduation gi thoram amada thokiba numai kapagi thawdo amada sei taraga manga gi nupa masa ama yaunu miye ahum asu apanangle haina local media report singna police ki warol paladuna hairi agency ki report na hai nupa masa adu aruba phibam da hospitalize tawki masum atai victim manisu aruba phibam da lakhi thawdo adu sagol sinumi ki local matam da numidang pung mapan taram daira city gi park ama oriba Thomas Square thokibani uhoba kayana phongdorakhibada park adu da imung kaya ama subna oriba miyoi singna group oina pullingaida bombula sing thaki numidang angan mera graduation gi thoram hokibani park adu da lairiba miyoi sing saithokna rakhibaga loinana mafam adu da lairiba miyoi amana maakna uhoba sing tamladuna phongdorakhibada imung kaya ama sumna oriba miyoi group kayana celebration tawriba park adu gi manakta naha amana numai kapagi makhol tabadgi miyoi kya mafam adu gi senthokna ba honaba ukhi hairiena su pausna palakli Lushilakuna Naharul gi Taudang Poxy the Fung Paukra Mamna Tamzagi, Makal Kyagi narcotic drug Konana, Faraba Muyeni Kona Zel Tazinkre, Tuan Tuam narcotic drugs, Yunan Bagdamak Purama Muyeni, Police the Faraba Matum Special Zest, Indian PS Court Manipuna Zel Tazinkre, Police na drug Kona Faraba Muyesing Adudi, Golapati Maning Lekaidigi MD, Sabir Ahmad Sekuntragamatu Apopuleki MD, Naziruddin Amadi, Yeripok Sangam the Bimakalekaidigi Hausina, Minutong Hatada. Barada live MD Shah Nawaz Ali Elias Alia say kungamanga apok MD Fazur Rahman Kawi Makoi NAS Hokiba me kungamatogi Numiyungba Matuna Porampat Police Kiti Mamana Minutong Hapta Golapati area da asat walking sek tabu matamda Hariba MUNAC scooter amar tungduna lakpada sek tabu matamda plastic bag khara lualaga purakpa heroin powder gram kunganithoi and 10 tablet piece kuntra masum SP capsule piece kuntra nipan kona na fawangam kibane Atopa Pawama than anti-corruption SARS the Tabula Konaba, DIPR gi DDO gi report kokre,
Manipur ki Chief Minister na khangalakpa ki matungin anti corruption ki charge ta matik chawa thabok lakhana hauji Kaishampata laidiba Manipur Sarkar gi DIPR gi DDO charge puriba Deputy Director Headquarter ki matak sidiba moral singi matik chawa report pikhalangnaba mari lainaba singi report kaukre Manipur laidiba tunga department singi manungda sahi gi budget piksaba department ama oiriba DIPR gi DDO charge puriba loising sigi Deputy Director Headquarter oiriba Laya lakpam Asok Kumar Kobo Miyemana DIPR gi Sinja Thumjaga Mari Lainana Magi Matakta Matik Sawa Thabok Lokot Pinaba Manipur gi CM da a group of concerned citizen wakalakre Woka Tirol Sigi Matung in the Manipur gi Chief Minister na Hokipa Me Taragahumdaida DDO SARS Puri Deputy Director Headquarter as L Asok Kumar bu corruption charge legal action lakonaba Deputy Secretary CM da forward tawduno khangalakibani hanspali Loshilakpoina topa form Aadhaar ki photocopy share tawduna ba warning Aadhaar card asi atopa singna lana sisinaba yabana Aadhaar ki photocopy sing atopa organization singda share tawduna ba Ministry of Electronics and Information Technology ki maikedi ki khangalakli Ministry si ki maikedi ki makhatana haidaglibana Aadhaar number ki aroibi digit mari khatamak oiba marks Aadhaar sijnabiyu hariba marks Aadhaar si UIDAI ki officials website myAadhaar.uidai.gov.in degi download tawba yagani amasum download tawba matamda nangna marks Aadhaar pambra haiba option adu select toraba matungda download adu makasa takadabani hauzik lairiba Aadhaar number si myAadhaar.uidai.gov.in verify Aadhaar verify tawba yai amasum offline verify tawnabagi damakta Aadhaar mobiles application da QR code scanner sijinaduna Aadhaar natragana Aadhaar letter natragana Aadhaar PBC card QR code adu scan tabuye Aadhaar download tabu matamda internet cafe natragana kiosk public computer sizinaroi karigumman hangna sizinaba tarabadi Aadhaar ki download copy edu computer dagi mapung fana muthakadabani kanagumma singi identity khangnanabagi damakta UIDAI digi user license fanglaba organization khaktana Aadhaar asi sizinaba yai haina sufongdorakli duga huzgo ina dimya pawks mata asa rusinjarage pathoksa ki bsoi ki bulan ki bi yours memna ngakpi ina dimya puna no update ngaminasi thank